Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kakanhon tulba ne yakablatep kumka The Ultimate Legend Bikers Association. Kawai ne kiseng kabatray na kabanta bankan tiyo yakari bakajay benrio. Hanin kasni ublay kata kanriw turek unaylar. Kalarak he yakasni kabakarpang jong kijingi day parlong kabalatep kumka Friendship Day. Hakan yakasni kani kaseng kalalay ay kublay Friendship Day da kabasami ki Friendship Card. Bat da kabapendeng ro da ki Friendship Band yaw DC jong ka East Castles District uba Peter Asdekar. Nang tayo President jong ka Shillong Press Club uba David Lai Plang bat kumjoro siya kinong ilam niam kinong ilam jong kiseng san pertay bat ya kinong ilam jong kiseng balang bapero-per. Kajing tmuhi halor kani kalong bansa mi ka khobor jong kajing e markelyang wat hapdeng kajing per kajat ki kanja kajingen ka kerdan bat kumta terter. Uway na kinong ilam jong ni kaseng uba syai kupar kharsiyeng ula batay kendiat sepang kumno lasdang ningkong ya kani kajing rakhe. Ya ka Friendship Day lasdang ningkong e house nam karkandai spotlight po do Joyce Hall. Unong seng ya ka Hallmark Cards and Gift Store hakari Amerika. Ulas dang man pa iki cards sa ki parlok parajor. Nang ta house nam kakandai spa lai pesan pan la penbuat dia kani sa ka US Congress panlek man ya ka Friendship Day. Da ka baay marker liang ki cards bat ki jing a sobha. Bat hak arpo trek unai tung jong usnam kakandai spa san pupra. U Dr. R.A. Brach nakari Paraguay ulas dang ka seng kabalatep kum ka World Friendship Crusade. Bat lengba kani ka crusade la pelong ya Kofi Annan ubolong Secretary General ka UN ban penbanas dan ya ka World Friendship Day hakaterek kabalabo kata ka laipo terek unaitung house nam ka khandai spa khandai punyo haka jing sisa ka World Friendship Day kadai ka laipo terek unaitung henre hakari jungi bat hakikat to kan ne kiri kira kepat ya ka Friendship Day hakas ngi ublai baningkong jongman ubnai nailar jaga Ultimate Legend Bikers Association melawan sumba hande kayeng pening sumba fin konge bar ka jok poru ikni ka spirit of friendship ko bakla pani mutaksngi di ngini long perlo ngin continue bani long perlo ru bar kum juru bat kiwe gi para samla khamtam ki ban kiwe gi area ru tinga kermen ngini ka spirit kan dalang bat ngi serta nga khil tiba ngi kum ki nong shong snong bat ki trai snong ha jok por ngin pen payo kata ka jing sngo gujungi para nong shong snong ya ka mensem jing long gawai ke jing iet ke jing stunat adam dan kuno-kuno ke jing ya her jungmut kan gurukom relar dan kum ka taru ngin persang ban ya long gawai ini sutu jungmut khang ba ke jing ya long gawai ke jing iet paramangi kan ya ini serta yang ai kublai Friendship Day ya baro kinong shong khamtam ikun samlah jangan ka than ke jungi agane ke singi berapa ni kong am pin berkat ba ini kedua orang kumne kroi minta kesini kabel kesini bah pertai beroi ka rakhe ya ta ka ni ok ta Friendship Day ni kesini coba dia dari perlok jiwe pat dia supen sibon mana kalian ketulba pilaya wan hanya yeng bani ai ke ni jingdeng marum juru ye jing ai subha badak kitin ha bedai bat ni kesini bat kumba ka long ke ni kesini ka long ka jing dai perlok breng iwe bat iwe pat kalau suruh bagai ni jingwan jopi ketika jing sedang coba jing day prok jungi kalau pun api ngampat itu ribut pun api lu mangai itu lady perlok hina dum chwa jangan suku ben sibun mana jing wan jopi kumne ina itu perlok iwe pat da je jan jungi ngai jan chuchu bat lingba ka jing day perlok jungi ina ban yarap iwe no por bilon kam ni yo ka chikarsan iwe pat ka no por bilon kam bat kaso kani ka jinge dai parlo khamtam kan dia perthai bo mata bobon tang ka jinge shun ka jinge pit madong ka jinge ya bisni ka jinge punghan iwe wanra kata ka jinge sutona ka jinge e kubengi long sipara waling long kana ime dai ka kijuk ka jatru ka juk ka kenjar andre ngelong kum sipara namta ki bobha bat ki ba ni sutona ngin le bat kum keseng jo phiru mana ai men semi phi ya chkhmat kan ya kam jo phi le bat ke ba ngi don kan no seng kalong mi le amta ka jingpha bat ka jingbet jingbiang lang jo por khoi be tan ni lingba kan ka World Friendship Day lingba ni Friendship Day ki baro ye klet dot ta ji so pher ye klet dot ji so niam ye klet dot ji so ji pher ka jat pen riu ka jing pher ka jing kan at phi man ta kan ka por ka di cham ki por ki kan at bet ka chi phai na ye kran to ri jungi ru Philip phai tang hundiat kiu hundiat ru sia kan at sia don jing ru ra bet kam don jing suk
tak rau ngiwan hang ni ngiwan ra tak disunat ni kwa ban ra jing sok kan juni baro ba ni habat kum ka sa stik sama ngi pej ba hadiri juni hani ka ni kran state juni karon ko ba rup sao tam percentage bagi dalam Kristen ni juni ba daras kini Muslim Hindu entah indigenous religion yang tre na ada sengasi nani kini baru nak kani kau indigenous Ungaro te buat kita baru buat kini kita Sikhism, Jainism, Buddhism buat kita baru kita contribute lah te hang ni apa hang ni segi bilek ma ni alek baru lah itu bilek banyak saham ni friendship tag ini friendship band ni ong buat kunjung buat ketika buat kekat ni ai buat ibik we ti baru kita dan tak kau buat kuat pan warna kita kejian telilang kejian setengah kejian it banyak kelat no kiki baru ba ai bagi kesni friendship day kam day tanggal long tang sisi kini friendship day kan hanya peteng kalau malang sini mar bangi dan kam bangi ya it mar nyim day ban snow kata kejian ele nyim day banyak snow ba kejian pejat beri nyim day banyak snow di ban bedu no mar la seng ye kesni na do kapuan mensuah kata hata kapuan ba ong ba kenai sepalai po kebaki sedang hiu tahu bang Iv tahu nosyam yang ni hallmark tahu Joyce Hall sedang ya ha uang ba iba baru kilai riura lo kilai kumar kini setengah ki di uang ba minyak kelat ni kata baru minyak dai senam syu halor marbeleng ilong kawai